Reu makiria ma mathikota ngiri igire kuma thika mari na wagagu makiuga ati kuri na igeria ria kumatunya mugunda wa eka 300 kuria maikarite kwa ihinda ria miaka 20. Gikundi giki kiugite ati kuri na turia nime tunyitanire na maabitha ruhonge rwa migunda kaunti-ini ya Kiambu kumatunya mugunda uyu wao. Reu makiuria wabici ya migunda kuingirira ndugamano ino amu hatire handu hangi moi ta mucii, amwe makiuga maciaritwo na makarererwo guku. Gavana witu gwitwo Waititu aroka aramumura ruthingo rou twa mukaira na gukiuga ukimenya mutumia ucio akite mugunda wa cukuru na tondu noguo mugunda uria witu ukinyite urona kuu niguo ukite akairiga mugunda ucio akagwa ni gwake na niwe ukoragwo igite anake guku aria matuhuraga guku tukorwo tu ni members makiria ma members 2000 acio no tukorwo tu na guku na niwe members amwe matire guku na amwe ni kura morire ria monire utie na uikaro andu makiura no ithu tukiumiriria tuikaro ro guku tutie no ndungi tungika tondu tutire na ara mundu angithii beno ithutha wakwa ino ni yakwa na ndakire o ndamigita yuke kimamuro tu na ndimetane ene mugunda thikari teithio mundu age ownership na andu ingire marokitwo guku guya wa gukorwo mundu eike guku guthirathire tondu kati ya andu ara mahirwo mugunda guku aingire ara makwite. Baadhi ya land cartels ambao wamejifunza mambo ya wizi wa mashamba wakaingia kwa ofisi ya serikali kwa njia ambayo si ya kisheria na kujinyakulia karatasi bandia ya kumiliki hiyo shamba na kutumia nguvu, hata baadhi ya vijana wengine kupiga sisi na kuvunjia sisi manyumba ndio sisi tuwaondokee kwa shamba ya serikali kama squatters ndio waendelee kujenga na ujenzi wao. Serikali hiyo kupitia Ministry wa Land wanapeana fake titles, fake ownership documents na watu wanakuja wananyakua public utilities ya muhimu kama shule ambayo inasaidia wazazi wengi na watoto yao.